Sinibingelele emakhaya nasemadolobheni. Lena i-channel yamfana Joe. Namuhla sizokhuluma ngetindzaba letithinza emaphakelo elive ePhalamende njengoba kusuka umnyakatimali wa 2024 kuya 2025. I-channel ke yamfana Joe ithi asayilalele letinkulumo nayo itihlatiye ngendlela yayo ukuthi live lingasidakala kanjani nakusendiwa emaphakelo timali. Sengikhuluma ngendzaba imigwaqo la ku page 30 khuluma 500 kilometers. Are we talking about national roads? What about the feeder roads? Take for instance, uthola imigwaqo kuthiwa Mathetha khuluma ngakubomakhewu ukhuluma ngobothathaweni akuhambeki during rainy season. Bantwana bajike bangayi esikolweni 5 days basola bayi ukuthi lo 500 kilometers utawukhavarisha yini lama feeder roads or it's just national roads. Mr. Speaker, sekukhulunywa ke ngabo rural development khuluma whereby RDF nabo macro project. My suggestion is bahlonishwa through Mr. Speaker. Mina ngibona le mali ukuthi ayisi budgetile labantu le at grassroots. Iye kule nkundla yaseligongolweni athi nje nkundla yaseligongolweni ngina 20 million from RDF na 5 million from micro project ucontrol ngibani kule nkundla benkundla ngingayibona idelivery bahlonishwa le nto ingaba fast delivery one and futhi ku transfer le mali because it's within ngiyoshona ngiyelani mina eMbabane lanzi imali eMbabane yosebenza eligongolweni angiqedze khona le Mr. Speaker. And then lastly bayakhala vele honorable speaker through and Mr. Minister of Finance, but lama regulations, RDF, sebacela ashinje, come with a proposal. Good at least labantu noma ayedwana, ISS le mali RDF, hayi ukuthi kuthiwa 5 webantu, I mean 10 webantu uzothola le mali. Come with the regulations, aswashinje, as well as the macro project. Umuntu ayedwana, since ngoku-approve, ayithole le mali ukuthi nang 2 million hamba uqala umsebenzi wena yuthi uhambe uyosebenza hayi lokuthi kancane 10% akuhambe kushintshe Mr. Speaker ngiyabonga selishonile. Umbuto wecala bahlonishwa uthi minister nakakhuluma ngalama million noma ngama billion lekakhuluma ngawo athi ayi budget yelive lo 2024 kuya 2025. Umbuto wami uthi le mali sinayo yini esikhwameni hard cash sinayo yini noma sikhuluma ngetinombolo nje lesiphupha ukuthi yena singaba nebudget yalama billion lakhuluma ngawo Minister of Finance live lingathuthuka noma kwenteke tonke letinto lebathi shoko labahlonishwa eParliament ngoba nangabe ingekho le mali inkolelo yami ithi minister akakhulume lokungekho asitshele sibe kunene ibudget yelive ingemabhillion langaka baneke kenyalo esikhwameni sinalo kungaka senike sibe sesiyayisebenta ke lenzaba sikhuluma sonke siyati ukuthi imali vele sinayo singa play big kubantu sikhuluma ukuthi live lemabhillion sisho kude kukhulunywa ngetinombolo nje kuphela ngoba lokho kwenta nebantu tinini tethu noma tinini telive letingalisida lelive ukuthi liphume kuleti nkinga tetimali Bocoba uzwa lethi kungela tinayo imali kaze kude lebali ngoba lokungenda ngibude lo mbuzo lona bahlonishwa ukuthi minyaka yonke leminyaka lemibili lemithathu le minister ukhuluma ngebudget abite emabhillion but lamatiko nakathenga akakhoni kubhadala in time umbuzo wami usikanzi le mali lebasuke lesitshela sibanikwa yona ibese ishonaphi isuke ikhona yini noma kusuke kude so ungabuka naloko kuthiwe nje hayi nyalo bisa yendani konke imali ingazijike ibuyele emuva umbuzo wami uthi vele iyajika sibilini le mali noma kusuke kujikele nombolo ukuthi sabanike tinkundleni 10 million ukhanje sina ngabe lo 10 million akakasebenzi vele kusuke kungakasebenzi ngoba bekude kwena lo 10 million uthi kubumbono wami bahlonishwa lento kuze isebenze kahle Minister of Finance akasitshele lokungekho nangabe live lide imali asitshele sibe kunene side imali sisukume siyoyifuna le budget ibe ngihard cash ibe sesikhwameni sahulumende
sesiyakhuluma ke labahlonishwa lena bakhulume baze bavela imithambo konke la enzanyeni bakhuluma ngemali lekhona yelive ngokuthi inkundla setinika imali lengaka Minister of Education simnika imali lengaka ka health sibikse bakhuluma ngemali lekho hayi inombolo abahlonishwa kube njengoba nje indvulankulu bekangekhayo leti nini into elive le bekayokhuluma leyo bekune sinenkinga lapha si budget yelive ingaka esikhwameni eside ngete nasita nisinikela amabhillion lawa nisinike mhlambe 10 years sitobhada futhi lo 10 years basinika umnyaka wekucala bahlonishwa i-grace period sive setha kahle sesiyaqala ke siyabhadala ke le mali lena lesiyibolekile sesiyayimonitha le mali sesikwele kumthelo bahlonishwa uye esikhwameni sahulumeni singasebenzele emlonyeni seke siyathi ke sinakuphela lo mnyaka sesiyaqala ke repayment yethu lengo lena bahlonishwa ikhulunywa ngima ngingafunzi lokuyapha uthi umbuzo wami lo minister of planning lo kumela plan la minister of finance sibe kumlungu ucucudu lwemlungu lapha why lento lena ingake ibuke lena kukhulunywa ngento lekhona singakhulumi ngento lengekho bahlonishwa ngibuye kulenzaba lena yetinkundla abahlonishwa sengiyikhulume kaningi nabe sifuna le live liyembili aseyilungise lenzaba yebudget ukuthi imali iye kubantu inkundla kumele nakukhulunywa ngemali njengoba nomhlonishwa asho lo kumele at least inkundla ngayinye nabe sithi siyinika 30 million kulo 30 million sekufakwe nemali yabogogo emagrant konke la khathi kuleyo nkundla ngoba ema-ID ethu asisho sonke ukuthi inkundla tethu bobani futhi siyekelele bemidlalo ukuthi ungathi ukhuluma ngemali oyinika gogo ukhuluma ngemali less than 1000 ngoba kude 500 la ngasebenza khona asesende tibalo leti proper bahlonishwa siyifake yonke kule mali yenkundla kule mali yenkundla kumele kube netigulumba letithathu leti taba lenkundleni ngoba sekubonakele lembe yeworks ayisebenzi iworks beyisebenta kadzeni hayi nyalo iworks seyathi ukutithengela tindiza nje indize hayi kulungisa imigwaco yelive namablock kusho ukuthi ke kuze inkundla isebente kahle kumele ibe netigulumba letithathu kumele wena lesigulumba lesikhulu lesifuca emahlathi kumele kube nalesigulumba lesihwaya kumgwaco kumele kube nalesigulumba lokulayishako lo angathi bakubita kuthiwe yini sokuba nemathipha at least inkundla ngayinye ibe na 2 emathipha emaloli uba nebhasi letawuthwala libutho lalenkundla nayiya lemhlangeni noma iye ebuganwini noma konke kubele enkundleni sokuba na engineer hayi masa engineer lo watiko tibalo bahlonishwa lo watiko ngekwenta imigwaco nemablock yonke lento ibe nelithanga la diesel libe khona lenkundleni sibe nento yethu enkundleni ngayinye bahlonishwa lento ke iyosebenza bahlonishwa nakuphela lo 30 million likanikwe lenkundla sesiyabuka ukuthi ukwentile yini konke lokulathi tuta kumele inkundla ngenkundla sive sawo sibe nemandi sibe nagezi sibe nako konke imigwaco ema-feeder road ayo leta ulungisa letigulumba tethu tizotiyobeka lela kunetha khona nazo-ke into bahlonishwa itawusebenza-ke into yetinkundla kodwa nasisakhuluma ngalo mdlalo lo nathi sikhulume ngetinombolo letiletulu kube kude nale mali kude la siyakhona bahlonishwa kude la siyakhona labantu batawulamba ngalenye ilanga basuke bavuka umbhejaza siyobabenzisa ngani bantu balambile bahlonishwa shosi lento letekwa ngilomhlonishwa lo uteka yona mbela langaba nendlela lento senjeta njani lena isebenze kuyekelwe into kuthiwe letimali lokuthiwa tiyosita emaswati lena avule emabhizinisi kuthiwe banini ngitheni uthi abasathabe balaba ngitheni ngoba ngungolo nalingcondo yebhizinisi uthi abasocasha laba lebede bona ingcondo yebhizinisi hamba wedwa nebusiness plan yakho bakunika imali uyovula imisebenzi tawuvuleka ke lemakhaya isibhidle bahlonishwa livele ithuthuke lembili asesikhuluma into lengiyo bahlonishwa singakhuluma emanga ndvuna nkulu na Minister of Finance awayibuke lento lesikhuluma ngayo ikhona nakude yini emaplani lesingawenza le mali siba nayo hard cash amen bahlonishwa